Lichun, mensajeros de Cristo, las esa y lechon, y a la parte buena vida. Nakstaulis li Angel Gabriel, lista agua Dios, likuan sa Diyosya, kubet yatinak sa kunte namin, rikin puntukin, ara Nazaret. Sa oblilikasyon, rikin ni Jesus, yo Lazaro Chicho, treto kole, janun nakradyola, rikin anakwan, rikin stebal kachos, lokoniki. Sao siya kachol at Santa Maria, panak usilan, siya tao biru Diyos, na palamatan, kisketong agwe, utlit agwa Diyos, nakwa nakwikin, sa omilik kachol, rikin ni Jesus, yo Lazaro Chicho, treto kole, janun nakradyola, rikin anakwan, rikiste balkachos, lokoniki. Li Dios listaklara sa ella, sikbiru lista, haan lismari, lah Emmanuel, haan lityola, kamakis yeta, prophet Isai, sa omilik kachol, rikin ni Jesus, yo Lazaro Chicho, treto kole, janun nakradyola, rikin anakwan, rikiste balkachos, lokoniki. Kistak yalalis, sumelis mari, wekit bilain, lismos litagwa, jikwak bikwikin, karusya jekwin, mantyos at mari, panang at paman, sa omilik kachol, rikin ni Jesus, yo Lazaro Chicho, treto kole, janun nakradyola, rikin anakwan, rikiste balkachos, lokoniki. Kahos chabilan, kaus kagwa Diyos, likag kolonel, haan liralan, likis bugdesin, chabil esilan, kosraut narak, tokwang sausilan, sa omilik kachol, rikin ni Jesus, yo Lazaro Chicho, treto kole, janun nakradyola, rikin anakwan, rikiste balkachos, lokoniki. Kung ganang sisaok sa lechon, panaklikag kolonel, hanlak Emmanuel, mensajeros para Cristo.